السلام عليكم. علي عبد الله بدل كلي فجر تري مسلسلة البرنامج كايكو. امترنا يقولنا فدان فجر تري مسلسلة كي ميكيرت قرآن وغنغني فوا فانسويس رسول بيكلمغ رسالة تكا أدي كيرت قرآن ما رسول الله سنة ثابت فوا إكي كنكما أدي كيرت قرآن وغايس فوا عبرت رواحة تكامد بلالا كنكما لبنجه فلاول تكامد ويسنمغ فرصة تنوسكو دينمغ مقصد تيار كرا سلسلة مي برنامج فشاني مسلسلة كوريج برنامج نمالير واه قصوي حسابه. السلام لوي آدم فانو بما ما الله سبحانه وتعالى فنو فيرو إكليك فانو أني إكوانتك قبولكو توحيدك ماي كلمة فلو متيجا دين إغوتك متيجا دوستك توحيدك غوتك كلمة فلو متيجا ورجين دوستك ميهونتا هيدا كرم جندية نمبس إيغا فهكان عايز ميهونغ تريغا كندتكن وفديكن بودن ألكن كرمو كندتا وفديكن ديه دين ابن كثير رحمه الله تعالى vidal fawani gawamu gawlun mi mai mihunaki wuddu kiya mihaka su'a kiya mihaka yaghus kiya mihaka ya'u kiya mihaka nasr kiya mihaka mi mihun gawaha kiru taanu ges angawa fawe ehmi nuhu faanu gawma wadagen numu kuriga budan alkon kuram fesumuge aslekkamuga wani mimihunge sura hedumuge sawabu mimihunna ma boda emihunna demwa ಕಂತತ್ತಕ ವರ ಬೋಡು ಕಂತತ್ತಕ ಮಿದೆ ಓನಿ ಇಂಗೆತ ಅಹಮಿಯತಕಿ ಕೊಮ್ಮ ಬಯಕಸ್ ಕೊಮ್ಮ ಕಮಕಸ್ ದೇಂಗ್ ಒನ್ನನೆ ವಾಕಿ ಹದ್ದಕೆ ತೆರೆಗೆ ಹದ್ದು ಫಹನಳ ದಿಯಮ ಕೊಮ್ಮ ಕಮಸ್ ಏಕ ಬಾತಿಲು ಗೊತ್ತಗೆ ಗಂದನಿ ಮಿಮಿಹುನ್ನ ಸಿವಿ ಗೊತ್ತಕೆ ಮಿಮಿಹುನ್ನ ದೇಂವಾ ಇಜ್ಜತ ಕದರ ಮಿಕಂತತ್ತಕ ಇತುರ ದೇಗಂ ಗೊಸ್ ಎಮ ಫಂ ಬೋದಂ ಅಳುಕಂ ಕೊರಂ ಮಿಫೆಶೋನಿ ಮಿ ಎದೆ ತೆರೆ ಗಾಯಗಂಡಕ ಕಿಹಾ ದುವಹೆಕ್ಕಮ ಎಹನ್ ತಾರೀಫ್ ವಿಸ್ಕಾಲ ಮಿ ಅಲಿಕಮ ಎಬೈತ ಜಮೀಲು ವಾಹಕುಳ ಮಿ ಮುಸಾನೋರು अरे हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम में मदीना दो करो मा गुड़के खलीफा ने वसीयत कहूंगा नोते खलीफा ने फौ खलीफा गोतुगा हम जेगंदे खलीफा दरकलो शेष अलैहिस्सलाम असलो में बहुगे माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हदिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरातुं आदम फाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे हदिया ए में हाबिल गतलो मा गुड़के मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला खलीफा ने शेष अलैहिस्सलाम देबा फने एफोगा मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला खलीफा ने नबी कन देबी देखे खलीफान मदीना दो करो गुड़िगें देंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला फोनोवी इदरीस अलैहिस्सलाम हकीकत तो गागुन में मैं नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल दिमिकें आसमयती इदरीस के फानो हमें दिन एक फोगा मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला नूह के फानो रसूल कमाएगा फोनोवी ता इनमें बयान करा हुआ तो एडम तो गायगण का में भी करुण के मुद्दत दिमिकें दिए वाके कि आदम के फाना नूह के फाना एडम तो का अजी algondo aslu fenifa mi ufinna riwayati gebo we sahih bukhari ga ibn abbas riwaya kolwani kana baina adam wa nuh 10 qurun kulluhum ala alislam nuh gefana adam gefana demedu dihe karunu dihe wetu ge diye den mosa asluga ei ehen riwayate kanne ge mi kandate ki hagigatuga eki gogotak aisa huri riwayatakin e wagotiki ha gina muddat faayatugen diero e zamana agon hitangarani e maabudan e ahamiyat kame deifa neti adiye giturun kirti qur'an ga miwahakatan ehem bayan kufa le den komex bukhari ge riwayati ga minnani den mi iga e bainde warab boda aslu ibn kathir wahaka dakka fa qisasul anbiya eklefano liwafa onnani asluga e qarne ehem ऐसा तुम ए वेदाने जील कवस ए जील कफो जीले मान अल्लाह की कुरान का अंगवा फावा फदे वकम अहलकना मिन अल कुरूर मिन बाद नूह ए नूह के फाना फहु किताब जील तिमन अल्लाह हला कुरवी मोय हम फदे सुमा अंशअना मिन बादिहिम कर्नन आखरीन ए मी तंतनुगा ऐसा मी ओंडनी ए قارن بينهم كفا جيلا هم يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن فاوي خير القرون قرني أي رسول صلى الله عليه وسلم أي أولوي زما جيل يفه عن الجيل وهكا أيسا يوندني أهمي ما إغتم بلا إيرو أهم بس ودانه أهمي ما كمكس أغن من مي فجت بلا لا إيرو أغن من مي فينني نوح جفانا آدم جفانا دمدوغا بي مدت أي bara digu muddatik kamuga eki riwayat takuga eki gotan aiseba hure komekas agon menna alon hiyoni ma muhimmu kame nune mi detere belumaki
kiya duwe to e yakal gon bala benu chenune agon men na benu mani kihine kan mihun hidayah libuma fahu eburi kafir wi nota budan alkan kora nota Allah sharik kora feshuni kihine mi kan nenge dota agon men emima me ekama aliyal wala ali sharif mimaluge macca wahadakkam algon men daru eba baladan jihe dadi pahaka as mihar mi zamanuga eba muslimunge hitteriya wara nuba shakkutake eba waddala muslimunge adavetterin emihum bonani muslimun ne nune emme furtamanon duniyai nuat islam dine nune furtamanon duniyai mi shiruke furtamanon feduni names algonu mena mi wahakata adam alayhis salam ge mi gissata ka mi jita ingunima algonu mena ebe enge hama yagimbe kiri qur'an ge ayatagum salgonu mena ebe yagimbe emme furtamanum shiruken nun kam miyati asa emme furtamanum duniyegay islam dinka den eappa eta jeevitake fanavegen nunata marwegen diuma fahuga den mi algonu menge adavetteriya shaytanage waswasta huge sababun algonu menge muslimun tak magfuret digen gos mi emihun Allah fiyawa ehem faraitaka alukan kuram gendiye ehenonta lisha tidanuga mi deme ko muslimun ne tidalu e kid rasula wadatmuga kurin tibehno me waqalina min al muslimin ko menabe kallekos asubale be kallekos vidala fatema emihun ge wa kan tidalu den ali sharif ge wa taid ko awon men balalar mi imam bukhari abu me ibn abbas riwa korba hadise gawe me adam faanum peshigen noge faana demanduga emmennaki muslimunne emen agon men nege ki allah subhanahu wa taala duniye yang adam faan fono be sure me noge faana jehenden emmen tibi islam di matige lekpoga me alifanan alkon kuran petti munevegatu gei qabila enage me darikoluga mi ne furatam budan alkon kuran petti dengege pahuga man allah subhanahu wa taala kuringa agon ishara kurihen noge faano me bimaccha fono vi euro mi holkon kormon endiyei buridakasha adianu westafat echessa ekale faano me dunia fono buni bunevegatuga me adam faana foga ganaka sateka vihi haru pahun ekale faano me dunia fono buni me ibn jarir tabari me katari wa koraba bay ennanta emima mi edeterega adamu faanu ferigen gos nuhu faana mi edeterega tibi hurihamunaki ei Allah subhanahu wa taala aslu dinu islam dinu matiga tibi mi enunta kawanta dinu gatima fitratu ge di matiga tibi mihun enunta den nuhu faan mi wadagan niviruga mioti etanuga mi budan alkan kurumuge kandata feshiva enunta Allah subhanahu wa taala nuhu faanu e gawma fonu viruga e gawmuge tibi mihunaki eru budan alkan kurami enunta denge gotu ma allah subhanahu wa taala emme furtama bibimiccho fonu rasulaki nuhuge faanu ekale faanu mi fononi banu rasib kiye gawmaka wahage ekale faanu gawmuge mihunge tere ekale faanu fonu boni rasulu kamage e gawmuge mihunge nang e nota gawmuge nang banu rasibaki ekale faanu gawmuge mihunna kiye nang den mihar ekale faanu rasulu kamage fononu umuran agone balalaaro me eki riwayat en kotange bori bay mihun bone ekale faanu umurum mi fansa saharuge ane ba mihun bone me तीसरे फंसा सहारोगे अदन बामे बुने हतरस्ते फंसा सहारोगे बिकोते तफात रिवायतंगे भोरी एकले फाणु उगे उमरफुला मेदु देंगे फोगा मी जम्मे को जमील तिदालु हें मी हुंगे गामुगे तेरेगा मी बोडुं मी वद्दा सवा यगुसा व यगुका मी फदा मी हुन्ना मी हुं माको हित मोदुं बुधुहेदि अदाफ देंगे तिदालु को ता एकांतत बेगंदी देंगे को फोगा मी इंसानोगे तेरेगा मी बुदंग अलकों कुरमा अदि मी हुन्ना बोरे गदफादे एचेसंग अलकों कुरमा अदि मी हुन्ना मी ಕೆಲ್ಲುಂದೆ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚ ಕಾಲು ಮೇಮಿ ಹೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೊರಂಪೆಟ್ಟಿ ಏಕ ತೆರೆಗ ಕಸ್ಕ ಹಾಗೆಸ ಜನವಾರ ತಕ ದೋಣಿ ಸೋಫಾ ಸೋಫಿಯಾ ಮಿಫದೆ ಎಚ್ಚೆಸ ಹೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೊರಂಪೆಟ್ಟಿ ನೂಗ್ ಫಾನು ವಾಹಕತ್ ಮಿಸಾಬ ಆಮ ಕುಲ್ಲಿಕ ಜೆಫ್ನಾವಳ ಎಚ್ಚ ದನವಾದ ಬೇನುವನಿ ಏಯ್ ಮಿ ನೂಗ್ ಫಾನುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿಗೆ ಕುರಿಗೆ ಸಗಮನ ಅಡು ಇವಿಗೆ ಗೊಸ್ಸವತಿ ಎಹಿಮ ಅವನಗೆ ಜೆಫ್ನುಗ ಅಪುರ ತೀರ ಫೈತಹುಗ ಹದೀಸ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಫೈತ ತಿಹರಿ ಹತಾ ತಿಹು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೊನ್ನಾನ ಎನ್ನಮಸ್ ಮಿಯೋಗತು ಕೀನ ವಾಂತ ಅಶೇಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗುಬಾದ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅನ್ನ ಮಿ ವಾಹಕ mi vidalo de ba algun me mehmane goto na mes adi mita wala nekam go bies hushadanto warana walwan gubad bimge ahluwerin gadadu ginabe babo je wetwediya digu zamanuge terega mistakun ilahi amurfutaka durhelwegen fiye hidayatuge tedumagun ekkiba wejje alukan kurun haqqwegen wa farataki kirtiwanta ma'in allah kan euren handane tijje eba mihunge terega kafiru kamuga haddu fahnala diyumuge sobun gelli halak wejje bekwes ulune
එබෑමිහුන් ඉස්වදිය ස්වාලිහුන්ගේ සූරාගා බුදුහදා එතකෙච්චකී ඉලාහුන් කමුගා කබූල් කුරියේ එතකෙච්චන් අලකංකෝ එතකෙච්චීගේ කිබෑන් කංකමන් එදේ හේ ගොයිත්තම් මෙදුවරි කොද්දිනුමෂා නොබෑගොත්තකුන් දුරු කොද්දිනුමන් එදෙනීවෙස් එතකෙච්චීගේ කිබෑන්නේ එබෑමිහුන්ගේ මේ ඉලාහුන් තක එතන් නන්තක දීෆාවේ වද්දු සුවාඋ යගූසු නස්රු මී එබෑමිහුන් අලකං කුරා ඉලාහුන් තක දීගෙන් උළුණු නන්තකෙක මිතකෙච්ච එබෑමිහුන් අලකං කුරණී එබෑමිහුන්ගේ මිසාජුගේ දෝදියා කමුන්නේ ජාහිලුකමුගේ බොඩු කමුන්නේ ස්වාලිහුන්නා මායමිහුන්නා කමේ හිතා ලෝබිවාන් නේංගුමුගේ නතිජායගේ ගොතුන්නේ දීලතිවන් තමායන් අල්ලාහ් ඒවරන දෙවා ධර්ම කුරවි බුද්ධියා ෆිකුගේ හියගොතුගා බේනුන් කුරන් නේංගුමුගේ සවබුම්මේ කුඩේ ශක්කන්නතේ මායන් අල්ලාහ් එකලාංග අලුතකම් කුරේ හැම එකකුවස් හඳුමනතින කුරවයි එකලාංග රහමයි ෆුලුන් හැම එකකුවස් බේරෙන්නුම කුරවාමේ මිස්තකුන්නම් උලම් වී ගොතා නූලම් වී ගොයි උංගන්නවා දෙවුමට්ටක රසූලුන්නා නබියුන් ෆනුවියේ හිදායතා හක්කුගේ මග එබේකලුම් මගු දෙක්කෙවියේ මිස්තකුන්ගේ හිතුගා බුදුතකාමි ලෝබිජෙහි අල්ලාහ් ෆියවා එතකෙච්චන් අලකම් කුරුම ෆෂාගෙන් හිඳු එබෑමිහුන් හැම මග වාසුල් කොද්දින මට්ටක අල්ලාහ්ගේ රහමතා ඉනායතු අත්වෙජ්ජේ ෆහේ අරහුෂි එකලාංග හැම එබෑමිහුන්ගේ තෙරෙන් හිමිනි වඩා ගන්නවා බේකලකු එබෑමිහුන්න තෙදමගු දෙක්කෙව මට්ටක නබීකමා රසූල්කන් දෙවුම ෆනු වාෆියේ හැම ඔළවාලාගෙන් උළුණු e jahilunna magudekkeuma ngada kiritiwanta mayres kalange medweri kuravi kombe kale bawe faada evs gellumevs nudeve hilen alukan kurumagen ghafilu faatibi mihunna islahuge dawat devumuge bura masuliyatu ilahi hazratun hawal kuravi kombe kale ka bawe e mativeri risalatu ada kuravuma ilahi hazratun khiyar kuravi nuhave namfloka kiyunu nabi be kaleke ekale faanaki emmeha maashi fali badagen faavumayeku buddiful hardana khulquful heyo maay bekaleke budaki evves baare libigenwa hilatakekkan ekalege faano dene wadagan nawe hilatakaka alukan kurun huddan waanekan ekalege faanuge tanawas sikunifula visni wadagan nawe insanunge amilla aitakun hada hilatakaka alukan kurun heyawani konfadeyakun hayye etekeccan alukan kurumaki kandeligen huri magufredumeke nuvisne kama moyakame سلام لبي نوح فانكي علما هيو بسنو ماين الله حضرتون لبوداغن فاوا بيكلك ميبدو كون هدي فراتكي غد كيرتي وانت ماين الله سبحانه وتعالى كان اكليغ فانا انجي وداغن نوي ادي الكون كورون حق ويغن وا حمايكني فراتكي اكلانغ رسكان فلكم ويس اكليغ فان دين وداغن نوي إلهي حضرتون اكليغ فانا رسولكم ماتيوري مسؤولية حوال كوري هندو ekaleeg faanu da'watuge kamaru bandeleviye salam levi nuhuge faanu haqquge maga gowalev ma fattawafiye mayin allah ekaleeg faanu rasul kamagen fonu wafawani andrige tereng alikamuge tere nerugumashe ekaleeg faanu mistakunna gowalevwa kantattaka emme furutama imawe wadagen egotan uluwani khud ekaleeg faane ekaleeg faanuge da'wat nuhanu matveriye ehame sarihay ekaleeg faanu gowalevwani budasha hileyan alukan kurun dukollumashe magufiraduma kufurge magu duko ekkawanta mayin allahan alukan kurumuge farata embriyawmashe ehni udutaka bin heddevi ekalaange alukan khalas kurumattaka minuwi emmeha alutakun ekalaange nahaddawe aharmen amilliyan ufadda ilahun tahaka alukan kurumaki heddei farata haram korumeke buddiga ni'mata furgastinumeke sayyidina nuh alayhi salam ekaleeg faanuge qawmuge mihunna mayin allahuge maga da'wat devwamun gendawe ekaleeg faanu ebaamihunna mukhatib kurawani ebaamihun waahaka dakka basmoshewle bahunne ekaleeg faanu widalwe e qawmuge mihunnewe tiyabaamihun mayin allahan alukan kurashe ekalange fiyawa ehen ilahaku tiyabaamihunna libiganenwe e qawmuge mihunnewe budan alukan kurun dukollashe tiyabaamihge kuriga iswediya salihunna tiyabaamihun dobe kurakamuga wanama tiyabaamihun wes ebekalun hingewi magun hinguma masake kurashe kirti allah fiyawa ehem farataka tiyabaamihun alukan nukurashe nuhuge faanuge maay da'wat nuhanu safi ehame sarihay ekaleeg faanu evranna mukhatab kurawani emmen danna basulutaka kunne madumatri kama ogawri kama ekwe ekaleeg faanu ebaamihunge maccan aypulu ihan nukurawwe ebaamihunna hangurame nukurawwe
ekaleeg faanu ebaami hunna hew nasiha devay islam diinuga daawat hushalu wani hikmatri kama hunarwari kama ekugaye ekaleeg faanu ge qawmuge mistakunna vidaalu wa kamugawe aharenge qawmuge mihunne mayin allahan iman wa mihaya ekalaanga hisabu ballawa du azab dewane ekalaanga raskan fran alukan qura miha ekalaanga suwarge lavane aharenge qawmuge mistakunne iman wu masha suwarge libigatumge farata tiyaba mihun awaswe gannashe nuhuge faanuge qawmuge kafirun ekaleeg faanuge maayigen wa da'wata ijaba dini kihinakun kamattoye ebamihun bunye algon men hamaykani allah alukan koggen waan onnani konfade kuntoye hisabu ballawa duhaki kondu hettoye anekka kaleeg faanaki ham algon men fada insane nuntoye mayres kalanga rasulak fonuma edi odiganna waanama fonuvihi malaikatike emihunge goydunu kurmuge jawaba ekwes sayyidina nuhuge faanu allahge maga gowalewumuga demi honnawiye ekaleeg faanu widalwiye alukan kurun haqqwegen wa ilahaki mayin allah subhanahu wa ta'ala ahar men haddawa ahar men rizqu devani ekalange ahar men marugennewu mafahu hisabu billewu mattaka dewana fahara diruwani wes hama ekalange hisabu billewu mafahu mu'minun suwarge waddawane kafirun lawani narakayashe mayin allah ge hadratun fonuwa rasulaki hamati yabamihum fada insanaka vikami ajab hayrama vikame nune salam lebi nuhu faanu ekaleeg faanu ge qawmuge mihunna visnawa deveto beenun kurawani ebami hunna visne fada riiti uslubeke ekaleeg faanu ge qawmuge mihunna hama komme duwahaku dawat dewa dina gwaleve nuhu ge faanu ge qawmuge mihun ekaleeg faanan iman numa miharu a bahanaeves dakke e bahanaki ko babawe salam lebi nuhu ge faanu ge gwalevuma faqirun ge terenna alunge tereng madu adedige bayaku iman wiye qawmuge mihun bunye nuhuge faane kaleege faana iman wege mirule mihun naki algonmenge terega tibi faqirunna alunna amdani madun libe mihunne eba mihun naki mudagina tanwas bayin nune kaleege faana tiya gowalewa a dina algonmen iman wan edi wada gannawa nama tiya genguluwa nikametinta durafon wale washe eba mihun naki wes algonmen kahale mudaweri buddiveri bayaka wanama eba mihun wes tiya vidalwa a dinaka tabayin noyihe ehem winama ebamihum wes dunihi tiya dina durashe kaleeg faanu tiya gowalewa goy molgote nama ebamihum navre kuriga egoy qabul kurihi agon men kahala mudalga hulwerinne kafirun ebamihum jahil kama gabu kama dalil qura huturu uzurta dakam gendiye namme sayyidina nuhu faanu jawab devuma nukledi wade nugannawe adi kin heye ekaleeg faanu ebamihunna nasiha dewa hegoy angawa deveto itura himmay kurawam gendewiye nuhu faanu ebamihunna wa'way nasihatuge gotum vidalwiye qawmuge mihunnewe aharmenge da'wataki emmeta kunna hulwali fawa am da'watike faqirunna musandinna mujtama'uge emmeha afradun himene gotege mayin allahge ekkawanta kaman imanwe budan alukan kurun du kolli bayaku ekkibako duraf halumuga ahannan oti kon haggen heye qawmuge mistakunnewe tiyabamihun heyo visneto balashe tiya ulave gotamedu visna fikru ko balashe buddiya visnuga niyamataki gadakiriti wanta mayin allah tiyabamihunna hadiya kurawa fawa nuhanu mativeri niyamatake ekalaange raskanfula imawuma wasulu mattake ale bune balashe tiya alukan kura budutaka gellume vies nuwata faada vies dinumuge kuldana kan libigen weheye tiyabamihun eteketige kibayin kamakan edijjenama ekama ijaba deheye ekama fudda deheye aharenge qawmuge mihun neve tiyabamihun allahu fiyawa hen faratakan alukan nukurashe haddawa rizqu dewa kankan himmawa devani hama ekani ekalaange ulemvi goves kandaluwani ekalaange algondan aslu tihisaba tiwahaka ama algondo wara hita wara ehin kahale ihsas tak midal hagigatuga titanuga tiyo aw nohuge faanu mi qawma mi angawani rizuku tebani allah ulemvi goibes angawani allah ema algon mi hitan arani hagigatuga algon men insano evs mi insanaka ena ulemvi goi hamaynu yessene algon mi dannawa mi ule ichki gote mi dannawani di ena duniyega
උලේන කවායිත්තකේ කානූනතකේ අමිල්ලයක හැමෙන් නුජස්සේනේ එන්නොන්තෝ අදිතේ දාලවනි එම්මෙ රංගල ගානෝනකි නූනිය ඉන්සානු උලෙන් එම්මෙ මොළ ගොතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුණ මෙන්න අංගවාෆා ගොතේ එන්නොන්තෝ රංගල එනුන් ගොතක කිහිනේ තෝයේ අරුණ මෙන් උලේනි එන්නොන්තෝ එයි හගීගතුක අරුණ මෙන් එනුන් ගොතකන් උලෙන් මසකේ කොෆි කම වනි වියා අරුණ මෙන්ගේ තෙරේක අරාරු තකින් උෆදේනි උලෙන් වී ගොතෙන් නේංගේනේ එයි අරුණ මෙන් මිසාලක මුජ්තමයි ගෙතරේක තතිරි උලෙමුන් දානි komme bakus mujtama ge terega insanun diriule munda iru e insanun ulemvi goi amillen e ba mi hun ikhtiyar quran hamajassa kama wani wiya duwa hakus egoten hamen nujehene ay sawpaki rangalu gotten emi hunna ne rangalu goi nengomuge istura desikundiya ki ekecche visne bayna meharu misalaka jamila rangalu goi alhonda rangalu no ingada sharifa rangalu goi jamila rangalu no ingada ehme migotta mikan dani araru megge tereka enunto ehmima e duwa hakus hamayin nujehene algon hiwani asluga algon menge terega meharu mashhur ge mida wadai qanun ta qawaid e duwa hakus හැම එක නුගෙනවේ එද්දුහ මෙහෙන් එද්දුහ මෙහෙන් එද්දුහ එහෙන්නු අරගොන් මෙන්ගේ දීනුග අංගවාපාව රීති උසූල් තක කවායිත්ත එක් ගොතකන් යොන්නනි ඒ බාවාලේ සාදස්තේ අහර වේතුගෙන් දියරු සමය ගොත එහෙමීම ඒ අරගොන් අස්ලු මී අරගොන් මෙන් කොම්මෙ මීහකුස් එන්නොත ජමිල් කබූල් කුරන් ජිහෙ වාහකේ අරගොන් මෙන් නං අංගවාපාව ගොත්ත ඒ Allah subhanahu wa ta'ala enge goitten algon men ega hifaji kuriya danjeriche ei algon men ge labaya manfaataka jamil admi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fa hadis folen ebe taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasul mi timan kalefan teba men tere deche dukurawime e deetiga kalemen hifagen tibikam gawa hindako kalemen magfurede nuniya kalemen gelli halak dane ei mayin Allah fata timan kalefan sunnat ehmima mi in alwasu no hoge faanunge zamanu suren ferigi ekalege faanus e irshad devvi olemvi gotta bayan ko devvi algon menge emme fahuge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekal insanun olemvi gotta bayan ko devvi den hama ege iturun misalaka agon balma hinga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi duniya dukurawa wadagan ma fahuga ashabe kalung hama ego matiga tibik iru ebe kalung medugas evves kal hamelu jehuma netenunto ate ego tuga tibi ha hinda ko ebe fulun tibbevi hama mas aman kama sulh masalas kam matiga enmas ya khilafa ba be kalung amalta beheten feshun ebe kalung teregas detto ehme marondu hitan arani den algon men bayalema hingashe eklek faanunke taawata jumlako bayalema fahuga den ekamvi goi envima kihinetto konkahala nuktataketto mi daawatun algon men na faahaga mi kolleveni admi algon men emme boda faahaga midiyei nohoku faanunge madumatrikama ekeleka faanunga ogatrikama ekeleka faanun e dawa debumuga demi hunnevi duwastami mihar algonuna fahag wendi mi huriha duwas wegen dierugas ekeleka faanu ekkutekavves ekama mayus wegen Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga evves shakwa nukurawwa ya hisab dierugas gaygandaka nuwasatega fansas aharwanne ekeleka faanu mi dawatuga demi hunnevi kama kirut qur'anu algonmenna sabite faebe Allah subhanahu wa ta'ala wahikurawwa faebe walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama timan raskalaanga nuhugu faanu gawma ekelefan fonuwime adi emihunga terega ekelefan nuwastega fansas aharwande temihunnevi da ilmeveri midalo fani ekelega faanu nuwastega fansas aharwande dina gwalevumuge demihunne wahak mita den ega fahun emihun ekelega faanu dawwa gabu nukorum Allah subhanahu wa ta'ala emihunna tufan fonuwi kamga Allah subhanahu wa ta'ala miyayatu fahakol gangwa miwani fahaqazmu tufan wa hum zalimun miha hisabu mi program nimala wakiwani irad kureviya adius mi fadahim fursatakan edemu adi mi program gu sabun ehun terina faida hori malumat ke geneste unkamge hinham jehum beslibi gannamu program record kuri Khalid Ibrahim ufeddi algon aliyatwa assalamu alaikum